Johnny Sins na aparatima. Let's go. Yeah, what the fuck. Zapravo meni najzanimljiviji dio danas je to što sam se probudio s takvom glavoboljom, da je to nenormalno. I očito sam počeo opet mjesečariti jer jutro kad sam se probudio zašto mi bola glava, zato jer je svjetlo bilo upaljeno u sobi. Pitao starog, niko nije bio u sobi, brate moj. Popijena jedna boca vode pored kreveta, znam da je nisam uzeo. Tako da opet sam krenuo mjesečariti, tako da topčina jebote. Jednostavno tak mjesečari pa sam se probudio u drugim boksericama i pojao sam Milka čokoladu jebote prek noći. Color is in, color is out. Ej da, položio sam. Sad će ići bolji videi. Sad ću najebat mog Luku Kifu Relića da mi da Gearsa Audi A4 Performance 2014, I guess so. A noge zadnji put radio s Matijom Gumcem u Seljačkoj buni, jebote. Wow. Mislim da sam otišao još na traku 15 minuta. Da bi se točno srušio. Ja ne mogu pisati kako mene glava jebeno boli. Ja se moram u MUP-ić, podnijet zahtjev za vozačku. A ne znam. Apsolutno ne znam, zombie mod activated jebote. I šta čujemo se? Da, doslovno je 5:13. Ja se još nisam pomakao iz kreveta, nema šanse. Ja ovakvu bol glave u životu nisam sjetio. A ako sam pobrao koronicu, nek dođe malo testirat me da vidimo kak je. A ako nije, onda maš u pičku materno jer ova glava katastrofa je. Tako da danas neću ništa radit. Vidimo se idući dan, budem se idući dan obavio. Tako da vlog se nastavlja. 100%. Ali definitivno. Ali garantirano. A makar ja mislim da ću danas još neki live palit na večer. Koliko ću izdržat. Tako da eto. Vidimo se na live-u. Ne znam koliko se vidi. Trenutno je 4 sata ujutro, već ne spavam, ne znam, 6 sati, ne 5. Glava mi dalje upija, vruće mi je bilo, a prije nego što sam išao spavat, bio sam pod jednom plahtom, 7 deka i popunom, ismrzavao sam se, morao sam obući na sebe stvari, a sada se kuham. Tako da ja stvarno ne znam šta mi je, ali je zanimljivo po me. Drugi je dan i samo da obavijestim vas, danas mi je još gore. Znači katastrofa, grlo mi je skroz prošlo, tako da vlog i dalje neću moći snimat, jer mislim da imam. Grlo mi je suho skroz, ajde okus miris još imam, tako da to je to, ali da ja malo nju testiram, da vidim kak je imat nju. Da sad titulovat ću negdje tu možda. Uglavnom, probat ću sad neki live bacit, utorak je, neki live od 2 sata, izbrisat ću ga kasnije, malo ću pričat čist da možda neki sub poberem, tak nešto, jer doslovno ne mogu, spao sam 1 sat jebena, i doslovno na tijelo, znači, kad sam se tuširao, znači doslovno voda iz tuša šta miša po leđima bolila me jebeno, koliko su meni mišići trenutno
SOR, ne znam kako se kaže na hrvatskom. Tako da odo ja sad to odradit i čujemo se treći dan. I ovo nije mi radio, ko je to radio, neko je to radio. Sve što radim samo je to je da šterim. Nakon što ste vidjeli što mi se dogodilo zadnjih tjedan dana, pitao sam mog kolegu Jakova koji je bio u vlogu kad smo išli na Petrovu goru, ali nismo uspjeli i kad naučio voziti svog Nissan Juka. Tako da, s njim sam se kontaktirao i pitao sam ga za jednu ideju, a to je da ja sebi uzmem auto. Naravno, ja nemam novaca i taj auto bi bio negdje 500 eura. Znači, to je doslovno auto koji ima 300 i nešto tisuća kilometara, godina ispod 0,0, znači negdje 98 i niže. I slično. Pitao sam ga to dobra ideja, jer ja stvarno nemam pojma, znači uzeo bi ga samo na par mjeseci dok se ne preselim. I to bi mi koristio za neke stvari, ovako, za druženje, za nešto što moram obaviti slično. Ali opet, nakon tog, ja taj auto više ne bi zadržao, a teško da ću ga isto prodati jer, izgubit ću još veću vrijednost. Ostavio bi ga svojima, ali moja majka je jedina ima položenu u obitelji osim mene, a ona nije vozila 20 godina, tako da, eto, ja stvarno ne znam. A i tih 500 eura ne znam kako bi skupio, trebao bi prodat nešto ili nešto radit. A jedno što mi pada na pamet da probam stari kompjuter, ali opet žao mi je, ne da sam materijalist, nikako, nego više sam, kako da kažem, ima neku sentimentalnu vrijednost za mene, a to je računalo koji kupi meni moj tata, a sve što su meni moji roditelji kupili, meni uvijek glupo se riješiti, makar to izgubilo neku vrijednost, ili na primjer otišao rok uporabe toga, već se raspada, svejedno ima neku sentimentalnu vrijednost i uvijek mi bude žao kad se trebam to riješiti. Makar imam zvijer od računala, koju moram upaviti sad, opet svejedno mi je bilo žao se riješiti onog starog kompjutera. Tako da eto, to bi bila ideja neka za neke vlogove, isto bi imao bar auto, ali to još ne znam, tako da najrađe bi stavio donacije na streamu da skupimo 500 eura, ali to bi morao skupiti u roku mjesec dana, a ja ovaj mjesec sam skupio 6 eura, što je super, jer sam dobio prve donacije, tako da hvala svima koji ste donirali, znate ko ste. Ali eto, to bi bila neka ideja za taj neki auto, to ćemo još razmisliti. Sad imamo ovo pojes, pa moram i čutiti za maturu, jer treba maturu pisati, treba proći na faks. Da, idemo opet na faks! Evo ljudi, ja stvarno ne znam šta je mene uhvatilo. Meni doslovno, usta su mi ispucala, ne znam koliko se to može vidjeti. Ajmo ovako probati, nekak. Da, ne znam kako da to uopće fokusiram ili išta. Usta su mi ispucala, ispod nosa idem ko one kraste od puhanja nosa, uopće nos ne pušem i odjednom me trbuh počeo boliti. Tako da ja ne znam koja je mene bolest uhvatila, zadnje dana sam bio super i sad opet odjednom, katastrofa. Idem staviti ovo na kompjuter, na Premiere, editovat i onda ne znam što ću kasnije, mislim, znam malo. Vidjet ćemo što ćemo s videom. Uraz. Kako sam se isro, iskio sam ovako. Da stišem ove, Znači ovako, da do kraja videa ne bi bilo da nisam ništa otkrio, da nije nikakva dobra epizoda, znaš, Za sve koji su ostali do kraja, ide mali secret reveal. Do kraja ovog mjeseca, znači do sekunda da stavim follow, da nekog pratim. Brata, Omnija ćemo da pratimo. Znači, uglavnom, do kraja ovog mjeseca ili do 4.5. ide radionica Build Part 4, dugo iščekivani. Napokon kreće dovršavanje. Zato stay tuned, a do tada mi se vidimo u idućem videu, idućem vlogu i ljudi moji, ajde.